aboa. Yeah, sure. But one or two issues should be a gold system because I am thinking say yeah. but I won't send some no. A dose. A home send some no says small scale miners for no woman some more. They say community mind to cry a Is it the community mind a past? Aha, na galamsey no cry the any no yeah. Urahin coalition for small scale miners PR or open oh Adam Kojo BBI fine. This is that's like a good board in every it say Ajia tum and asala monte oh Kojo I'm chawa tiefo na nchia concerned president oye mi amini Kojo Pepra yeah mene na ba ha na emergency na o sign echo back yeah na osimi wa haide de esese ono wa ha obeye bia no onim se sa na meyenti na Kojo ensema ma betna ha mo kan na so da bia no ka jo se amanfo a ebo wabaso adwuma oma edi watam ene oma ebo wabaso se ye selection oma ebo wabaso no ye mo chen oma asabi oma kasetia adwuma nso oye ne wanya oma ebe kasetia nso a na se wanya adwuma ko edanya obetia obi na so wo kire obi kwa no edanya obetia ne na so enti no de sa na tie se ne eduru ba bi a minus yenso ye adwuma aban bi ba o Ghana phone na anim se oye de bat yen nso ye adwuma no o mo nso tie nso ye na so edi no aye ya but obiti akira was oh aye yes oh galamsey wo ngo no say yen minus ye as a small scale phone say galamsey da Roma ama ye din ase ye ka galamsey na ye hu no ye hu de oye enfanse small scale man and ye hu de onye small scale man ya tue na abo mafra galamsey edi duru ba bia na ja ya fansa na de afutuo kakra mesha se de ama NDC for ne say yes o ti so yon ko abojo say ehia Kojo no asensuo na de ase odi ho na say de MPP tena so no mo ye niema bi de tia manes ne ade a wo mo ntimi amfa nye pa anto akwam no bi say NDC for no try but niema bi ho no ma eso mo hwe ne mpanimfo a ye de wo mato sa ministry ho no ehwe ne me on say na omanda bi ambetra me kase se anya adwuma pa na yehwe se yensuo na yehwe ma yensa ase yetuwie baabi emra me yakwatu agudie no tuwie no wankata so se de next time yebetimi aye bibi foforo ho ama na yeye na wo ye se adwuma de to no ye do fam na kwanso a obia ne wundi asem bi aka patempanimfo no eduru baabi ensem bi ho a omo keka kire ye ne manas na ya na enye ema obi hu se wo ye man na kra na na sabi uye nipa bone ni na sen chese nsema ekoso ni adade fi adwuma yi ho sede mperimfo bi sika na sen tile minister kra ba ka se in regional commanders no awom wo nan within 3 months bi awa want me stop galamsey wo you know or illegal man no or site welia no obe change so say omunya ntwase because police omunya ntwase say police commander oma lances omunya police commander oma lances okay it is all this adwuma we na say that is hold on says wanya obe change na and you say we do no obe David meteo kojo meteo you can say small scheme am ye madwuma police ni e de beba ho de nkamo fa ho be David tie and then mo say mo fa ho so IGPC de bia 2 weeks bi obesesa obi a emu den na mo fa mo nya mo de ane say mo ye madwuma e de be na be ma police commander na hu say we ye illegal man we ye illegal man all the mining sites ni nyina no based on survey no let's be honest small scale for mo ye madwuma by your galamsey for na hene for na galamsey na maybe chance police commander na dia no betim dia belfast say we but multimedia we can tell you on authority say ye wo small scale sites and answer galamsey sites they have been compromised. Those ones we have a lot of evidence. Enti or say where the problem be anyhow. Matna ho ache. Enti momra na for from na say we problem be no answer mo. Debi. Enya say all change police ni commander bi na ko ba bi and ham you. But statement o man say so corner say want me and stop for 3 months bi ano obe change say akosi say because we want to stop the galamsey yes small scale mining asem. No, and I'm going to small scale miners. Yeah, small scale miners. Legal people. Mo ye mo adwuma.
mo wo concession nkrata na mo de adwuma galamsey asem ne eka kojo dia o kan na metiase yeah but there me person me chon say as a police commander no be do bo hu say we o my on adwuma ye minerals commission ye kra ye hu we dey o my on adwuma ye minerals commission ye kra ye hu say we ye galamsey tie hu UPA for e ka ho na say o mo ba expression say ye person read na say o ka say police commander say obi ye na adwuma say bi na police commander you don't pick intelligence ye adwuma ye nsu adwuma and I'm say police commander you don't pick intelligence say untimi mfa nko e di say ba ye dia timi ba na me cho say ba ye aba no betimi aye nsakaye bi ama say police commander no esi wo be hu say we ye illegal man we ye legal man enipa wo ye na adwuma say say timer 2017-18 na now the band ne ba eno akire ya all starting no omo ma see sandboards bi o company na wo see sandboard on tie ba hu say e senate anyama we num na ya nyama say until friends say minister lands and natural resources otimi ne ye hia oba ye na no me hu say wa frɛ minus ene ye hia say menuanom adwuma ekoso say enye kwambe ne emfa so onye ye hia engagement bia enti say Saudi Arabia engagement na wa hu pe na be fa so be na say binum ehihye ba bia bon yes operation na we yafa tuo as a police for as a we mu no mo do mo nam no makochechi machines say strategy ni san akoba dia na say akosi ko ne enkoyo because mo buy to abama NDC ba power wiye obia aka me down say dede ekoso wo galamsey mu no aka me down so enum say mbetimi aye yaka chem say soldier police operations ni sa ne no ese ebade but ebeba no wona kwanso yaka say eno de ma ene ese ne na ye pese ye boa say ona say be omo ye adwuma bone enkate bone fo no ebe de atimi ayo mafrim but as a minister ne ye nhia enye engagement say dey summit because now e say summit ye good board ebinum so hwe say ye best stop as a small scale ye so dey na the soldier force e be still na same atimi aye na djuma enti as same ni minister mo na ye na kabom na ye engagement ni ehun say no ye chance dey bi so wo site ya ma lances a wo sandboard sia se no boa eno no ba mu sa e be ma police commander na interior minister e ka say okwa o ntimi anso ga enne be ma na hu enne be balfa say sa nipa we ogina concession so oduwa ne sandboard si wo onam fa okra no akwa ha no okoba bia obi enila eno ne betama omotimi atuase ne mom se oka ne tra enje bia ma na se won tuase obi ho a oye adwuma no okuta ne kata nso fa nje ne botom nko because of ensuo nti right now tio enti sa oka se won tuase obo santre man bia ene na se nka me ka 3 days bia busa kwa first of all car na ekutai to say one nama you will be a safer ball. Yes. Right now, police for any security agency, omo some investigations, omo sites. Yeah. And to say who on krata chirese wutimi tour. What is the big deal? Why don't you send it? And I bet you cry a photocopy. Do a photocopy. Me ba me krata ni me ahe me concession ni me won krata me wie me ko ba bia ni pani famaya. I'm not sure so me kuno. So one krata, you make a chance on famra. Because I want to understand why more problem say yes say IGP say security for ye best samo because mun fight galamsey. That's mostly miners for more problem. Nana me person me tiase. There me hune han say now or no the or see what yema police for the guidelines as to so more baby remu because no there or yes small miner or one krata onye galamsey yes o mo hwe na no na me pese ahenti ase se o mo aduma no regulations wo ho and na police for the law enforcement agency eti emra ne nhihye ye o mo aduma no no mo hwe sem be di so pepepe eti they are not targeting wo a wo ye ne pepepe no they are targeting o mo munye ne yi enti se bia ahen ye mbe hyehyɛ no a na ebia no onye ne de no wo mra kwan so ana se de wo ka no ho na nya ne de wo ahen wo ye galamsey be koyo be busa wo ye galamsey me nya galamsey me de me ahen o timi din sisi me the whole small scale the whole Ghana ba bia no ye nim
Enti me menye illegal man. Me obi am dem si. Because I know come from over. Say ka me ntimi nyina nkasa. Nya ne nko ne makasa. Makasa so many years. Almost be 8 years ni. Tambia. Kasa small scale manners. It is a menye member. And I menye obi am ye madwuma yi a. Me si dem matimi aba betena. Wo obi atotonia obetimi abetena say me say oba be kasa. Ama toto for oma of this small dress. Me person me to was. What is your problem with IGP? There be oma wo gallants. Say obema wo marshals dey say medium person me hu say okay any ss sanity there any minister ema ye ne ayekuta ye nkrata analysis no some boss na yensi it is a wo kowura say police kowura obi site ana wo kura akojo a wo namwe wo twam e wo site bi na say wo ni krata wo bedro obo na ne somebody so e bia o ahin so signboard ne nche say ontimi ma ho say me ma bana signpost bi wo ha me ye mranim ni anase me ye enforcement agency to say police metimi aba site to aba be hwe say first of all mo ye ni ye two mo nkrata we enya just about signpost me twem. Oh, of course. I know the two betimi aba say till the share interior minister ne kan as a force bi no dey to wo mo so I don't know na menment as say David unse so ka say someone timi anya within 3 months bia no ye be ya psychological way to tell them do it ye be change wa eno de me feel say now the enforcement bia na she no but the two you have the right to so be say tio mumma mente ahiase o na tipaye ba kru mo okoto de ofa ho be aprosifo ne ye change wo mo me ma sem ni o aprosifo ne ye change wo mo so o mu dwumadie no wo ye man na wo nya prosini ti prosini ne ye hu so o mu dwumadie no kwan o mu fa so enforce law enko yi familiarity adamfo sem akoso so obi atena ba bi ache no wo so o change na many problem but na sem o kan ne say we are ye do ba ko ba bi a wantimi Uncle stop galamsey not small scale. Uncle stop galamsey. Edi galamsey nko na police for. Edi ya person. But that is the task. Ya person who say edi police for because of galamsey nko. No, because no yes. There so this o se no eto wo mo so wo no. But our right is on do. That galamsey no. Enkwanti na say udi police commander. What if say ya no nko say obia wo the task. Over Ashanti regional. Ebia ye galamsey. But ebia yemfa se Kumasi ebia ye de lights ne ebia akronfo nketenkete no enti ye wo police ni a ye se Kumasi de wo de ne hwe se ebia akronfo nketenkete na chiomo aha no ya realize say galamsey ne koso ebia ye complain about police police for come de IGP say okay mu nyina me sesa mo mo amo ko no ye ma mo tax to stop the galamsey I wasn't come bo mu nsem mo oh kojo ya boy ansam say uzahwe na me chew say ade bi ho no ma mo na o ka asembia mani pa bi akwanya bi no na o take opportunity bi e de aye ne men say so ye enu tina me ka say saba no betimi a omo ne ye nhia ye ma small scale phone nhia okay na ye ma ye soundboard bi e said be ya obi ba obon so nipa asmasi e di say no de owuram kwa na akobu say nipa ne say but I didn't know what say on mamu signboard. I didn't know mu nsimu signboard. Small scale for nsimu signboard. There be say na me say the government ne ka say oh okay obi amfa ne people on say 2017-18 no. Na na do ma ye bi. Ebra o de band ne ba o ye say yensan kofred no. O start say wa concert bi anfa concert bi bra na dia ye signboard amount na dia akosi. But no kire ni nia no de o ye antimi anhold ni say soldier for ni kwa ye kan soldier for ko pon so ko ayi na no ye be ba wuram aba fa machine say na ahen onye wo signpost ma ye hu say ahen small scale mining ni say ni say netie na fa bibi bo ho na e bi kra wo number bi a e kire say ya approve say ye ka FDA approve e bi a license approve betimi de ni nyina nso aka ho so you don't have to wait for aban onza kojo de American onza kojo de American ese say aban ama say to me now want me for pay but to me this aban ma to me na aban signature bi eba so me wa signpost dey kata na ekuta wo no edimu edi signpost dey obetimi ahe oh kojo so say de ye ken twi sa ne mani na aba eba ma obi a oye legal miner woni soundboard no for now na so sha say oba your signpost na sika be mu ntimi nye signpost ma wonya mo signpost dey da bi o se kodwe ye betimi aye but on say ye nye fese aban no bowram ni ye ni na atua na mabako because of gold board nti okay said ye be ya gold board ne be hu na on ye adwuma
said the be gold no young cotton upside the minimum can as a munche dante ho na say some folks no ban say government ni bam wonim say ahi gina ha wonim say we wa ha wonim say we wa kono ho asomese we wa ha ye adwumenti no say gold abetu bia no e so be say o de be ma gold board na gold board at but nam sa ne man so me ya say oh ahi this week yeah nya no gold ebia kojo this week yeah nya no gold ebia friends akoko atwe last week akwamfa ni gold ama e de be ntia na gold board e dey check ehun kwan ofa so yes the gold board betimi atimi gold board betimi atim na matro ho nkrata na atro ho nkrata da bi matro ho nkrata akoma bia mpanyifo o ye ne mpanifo no kuso sasa me ye ne kuso matro kata sasa ma okay ye the based on that opese eboa aban ni gold board enti montro nkrata nko say you feel say small scale miners no ye may a special signpost to be near from bobo so the be ametimi monitor good board onza ko jo say anya ne sa na say ye ne tra say illegal miners ndi what say dey benya bi but say anon timi ko from last me ka jo say ye wura John Dramani mama ba adwuma wo bo ya nkofo bo na ba so say wotimi 90% no timi te illegal miners 30% crowd ya dey right because adwuma no adwuma bo ne nipa ye ya che right e ba ye a che ye since from Rollins time enye ne na ya kekekra ne ensasi egusu sei na yensu egusu sei edisi anhwe ne an start en free baby ammo ho ban ankwesi baby say ye betimi ama nema ensakaya aba ne esi eja ne trasa ebedu baby na fe kojo ne ye man sei na mine ne de mechanics obi o ye man bia no onye ne kojo ne ukon krase baby te say den kira kwaboso no mo ene micro manso tonto krom onim say manso tonto krom one guy bi a friend kwade na edin a omo different na o comfort kwade but ne ya boy na ya de bia kojo me duru na me ho adwire me all right ono ankasa timi af excavators bipo kase bi si wa wo frako ekrodum amanso tonto krom a bipo no chese echemanti afajeto boy yankasa fa excavators any tipa trucks car na wode watwa bipo na makojo ena bipo na tofo wo de basket crafo abetimi afo bipo na tofo ma akra no e de abo eguso a adwuma awaje no right kojo sema mo na baso a na ma yeboni afo na de meka no say yenuano manes no yenhwe ne yemo na good board nchi say yode ba no say nyame de adoma omo try some be me machines na omo group here in numbers na yahwe say yebeye adwuma na yengodo a yenya no e oman ni na japade right yebetimi di asom oman no e de ebu oman na ma oman no etimi asomdwe etimi aba enti yekoya ne mu no na me tu omfo say wo ye adwuma pa enyina nsuom enya adwuma hu nsuom tu ye wo nkofo bo omo ekuta small dredge eye ne wo nsuom no se wo mo betimi a me ahende sabi ene omo ye nom trama okra no yesi ye mfro omo ntu omfo eti me tu me nsa from say ebranda we concern ye share meeting wo mo mra o meka omo ha onkyere yen ye concession na chi no ye adwuma we ye pit no ye betimi de chi na mo omo edu say ye cover na ye ne omo na yakata so ne afiri woko ba se ja wo mo sa se ya mpa ba bia mfo mo so anyina omo tambe mo kwa kogina nsurum ama ahadwe ama the program mai etimi to me sa from say brother we meeting na yesia no ye behia omo mra yenso ye no omo so omo program ha omo no omo ka me entie ne yenso emfa company fo anim ne hu ko e be fa so e be solve on problem because omo na so ye Ghana for all right me that say thank you. I think say the key thing is they want to help good board na ebitimi and that is positive. They need signposts. I'm sure say we will support you na ma good board for no so abwa ma menya birthday wish you quickly okay